Apun na paya pa si group na. Sitting protest naman to jadi si. Jadi bagi yam na mga ito nakala hindi batang tama kuiti. Buti ako angang ba kaya angang kami ngay ba angang ko yaw na dito si Pinek ko dito bigi kuiti pa. Ay ako ko si Pinek state government amasuk maluwi na ay pigi hai pa awas na ba ipiyo angang umsibu talaga yang white thing na talaga ako pa ang pagkina parang di ka rin kahit ang human rights convention 1980 tadi ako sa pagkakagagi kaya mo siya na awaman ng pagkakagagi kahit ito hindi ang vote later ulit ang pari makada at ang first step doon na ang mas parang po pinabagi at iso pagkakagagi legitimate at ito ano doon na kaya na apas nga pagkakagagi kasi na malamuto na ay ito siya kung pagkakagagi na sarang pagkakagagi sa kanila hindi niya makikita na tanda manipulin mo sa mga kaya na ang dari Bharat Sarkar na masagi Prajada masagi citizen sudah kasi dipakai dengan semua hari ba ikinip daw na angang sisitabi na kahit ay nakalista para ikugay ito na awa o kung pangalan na tamasira kasi ba paspatong doon na sila amukihin na ito siya wahila kung gusto ng laban yang awal itu karena itu ya aja memberi masih itu sudah semua ada banyak sih masih itu na atau sehingga dengan cenderung jadi hana jadi menurut dari sukona manipula lain maksud jadi kona jadi sehingga atau perlu log dengan kena dengan ada lagi semua bisa sudah berbicara dulu ada yang mereka tapos na lang yun. Parang si Manipur si yang na ulang na layak pa ay pwede lengak yung da, senmit yung da, culture da, sanskriti da, ay pwede nata, yang na lang na layak pa jati mani. Hari ba lang na layak pa grup mayama sige jati yese masibo ay pwede genocide to represent. Masih ethnic cleansing siya. Manipur itang dalay ba? Amasong jinggi puro haras yaw na ethnic cleansing si tao di ba ni? Bharat Sarkar na mapoy fly winner si sila bayaba puro kasi sila naga ethnic cleansing siya yap na daw. At may economically genocide to pa. Ay pwede siya ito no di ba? Ipititin si marang na pa. May naman ito masih lagi siya. Ato na sarkar na isa ka sa kita mamang sarkar manipur na iyaba pa sa mga tagi because lagi na dito ka manipur sa dito siya bukat na magi policy sila ito ato hari ba sa ito bukat na magi policy sila na ay na kung ganggi pwede agrarian pwede political economy siya lumo sino pwede oy dahil sila kasi pwede nang huli ko siya pwede dala yung siya asina ako pwede pangamit ato ay begin to lang lumay na court yo na balay rektre adi court lebi na balay tre langina ato na sibu kasi lang matanda din lebi mamang besuni second world war lebi sa ipagyan ng lebi ano mamang lang kaya din lebi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯌꯣ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣꯏꯂꯝꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯁꯨ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣꯅꯤꯌꯟ ꯂꯣꯁꯦ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯥ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 1 ꯂꯥꯈ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ 20 ꯕꯦꯇꯦꯂꯤꯌꯟ CRPF ꯕꯦꯇꯦꯂꯤꯌꯟ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ BSFꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯗꯤ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯗꯤ ꯍꯣꯠꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯦ ꯏꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯅꯦ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯣꯟ ꯕꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯟ ꯕꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ